Yewo 500 milliliter sachet and 19.5 liter dispenser bottles. Ma afiafie ne offices. Hwehwe yachi kwan wo number 27 New Ridge. Ewo Tanoso Kwantempono so hwa. Fre 0596604743 and 0208466256. Na koto bi ye waye fro aye ene BECHEM inhyiamudie density natural mineral water insu papa nie FDA aje adwadie enkrato yi atum. Liberty FM, the giants of the west. Liberty FM, the giants of the west. But Alaji KOTOKO for no omuna G League omuni mbo pa o. Yeah, bo hockey pa. Ana version hockey team. Dabi Alaji enya hockey team. Le na o ga jam so omuni mbo. Every ase o fe ensoma enye pe. Conversion ya sabo. Nyame atumwa e be wi. Wola fire burning. Let them know say we dey fire burn. Menewa erade menewa minyame menewa erade ade atia bia o kumo minimse uguso sheshe kumo enyedena ubecheche kumo na minimse obi abenyane dia kejagum manijingum kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so awradi adia tiabia o kumo minimsa uguso shisha kumo nadana ubachicha kumo na minimsa obi abenyane dia kenjagum manijingum kumo ejana Kejekum mani jingum wabra ejana so kumo awie yemiatie fo nyina ha mo bibia kwa ba na eyekwa de bronson say ya transfer gudie mo nsema yato the Liberty PM Power Sports abedwafo nyina ye seated champion my Bugatti empapa mo hina transfer awie obetene ka wabra o papa nsenemo ediama ye the sport professor ediebe rem ewa monfo kroso na or the latest and update go na also watimi enya bietie yeko international break menoka say de nyina aba na wie ya ne sa nyame ya tuma 5 major leagues no ebesan so ahase yebewremo na games awoto a ebetimi atodwa eye nyame ya tuma efiada ene ne memle danis kwasiada so no ye de munsem enso etimi abro latest and update a free class na so ye ebe nyina wie yaboabo ni nyina no ayede ba na onso onye bietie yebebe fie na yabehwe fisam Ghana Premier League nyame ya tuma efiade ya Friday di enemy ena ye bie ano Accra Sports Stadium enyansam keto Accra so folk ene Hohwa United ena ede ebebo ene yede munsam enso ebebro ojumadi so for preparation by ene clubs no ede egu akwemo we ene de ka ho bi ene yesi ho nkonya yede bebro e ofisem ne mo yeko na yakoje amanane nsem ne abro mediane Obian Robert Losky ye njumadi ne edem o Facebook My Liberty FM on Facebook wodi an say obe like share na for comment no enso eto ase ne nya daje enkenkan ewie emfama hefa ena wo hwe ye hefa na monitor jumadi no enso efree pro Losky good afternoon sir good afternoon sir bibia bokode nyame adome ho ye pa mesumedi ni Sheikh Alhaji Osman Dawood Suleiman the sports professor. Okay. It's a Sheikh Abeka. Oh yeah. Sheikh Alhaji Malam nyina. Okay. Talanye izo. So ho ye de. Ahode wa. Suit anwa wo pa. Suit no de. Yeah. Anwa wani pa. We Manchester player ba ko na. Brand ko pon sembe kura ni. Asim on say no watade bi unti majashe. Yes, me shot na o they reflect to Manchester United.
nti sa atare ma jai se sa top ne se ball pa a point but is a mention my studio bi me share da na se we kwa Manchester colors there be pacho black and the red the combination here come up obi o ma German tare nyina ahye o obi o ma German tare nyina ahye Janu fino on case mo bi wa ha German ko asa Manchester hu man kakra wo David tade hyem nyina kire Manchester David na wanga sa de kokko ni woni je ho mempe sa mempe okay ma de kokko de senya badu ade kokko de unya akowi omwa mi o masa yani abre omwa mi Etloski and then some ho okay sa wo hwe international break na na mi adom ni nyina ko na wieye yeah it club football is back again ya mi adma what na what is Friday okay in a league na ye chance eden twaso eti ene sa upo asiusi ye bebo menya kra na nka kina nkwa na ye bo na ti say report a free Norway urban say Ellen Blanhaland and obetu okay from Norway by you know there no bedu England ni goals na wakwahye no ho no there be goals no and one nko so was 10 goals so what I say the goals na wakwahye no so was 10 goals but 10 goals no wajabi also about 5 goals okay 5 goals no was share no aka 5 by 5 was it that be Manchester or the best team bay oh send after game on ombo no no the next game against Manchester United. Okay. The next game against Manchester United. And the crown game. Oh yeah. Me sure say we Manchester United, Manchester City. Yes, and then we sure. We no cross mo ba sa match. Opese uwura do home na etete woni so ntem. Santi na opese bantem sa na ope no. Say and on say so we do ho ntem say almost say weekends na be ya da. E sha say from Friday. And say be ya do ho so a it started from Friday and do so we don't them Sebia ba Saturday Sunday Monday ni there not when so that's when so ajon wan okay nti nyame aduma ye behwe yes ye behwe Manchester derby and me yawo City 4 omunyina ye o ento kwa chanie pa na ma be kraye no ye ne Manchester United the pa na se be ko international break aba and yes so ma paper also normally no o can meta I am meta so pa anu ma ni je we say ene voice we be pon me kwa kutwa de ato nyame ya ato on Monday ni aye hu adwuma mate ehu bi anim yes ehu bi anim because who support Manchester United only problem oh yeah I shall send it there 1 or 2 matches be there see wakoma oh okay but if you work on that's almost how faithful you are oh yeah and the real supporters of Manchester United say koyu mo ho but who say you real supporter pa oh yeah Manchester there no one you be down e dey bibia Kofisa ho yeah yes sir chama what ho yeah kakra okay yeah midweek na na ewura mu no yes e wani jemu a na Roski who say onana ekọ okosan contract Turkey yeah na Roski me tears of interviews bi a o ye na me yema hye kakra yeah o say enye AI me pa cha o e di onu anenum asem okay what say obekọ na emom bebre na hu ni so na o problem for Manchester United obekọ ama amanfo ho adwo no okay enti they say ni wo je akira amamo okay o akira mkusakusa say na me adoma mu game ambebo no ye hwe de be sie sa no kan ye aluna oh yes sa no ye dey never die in the last game or die o chini pa o na make say o se wono de onu na enya ade a wo kọ na me adoma yes ka ke Peter say o da bi o nchina me o be chini pa no onana hwase say o chini pa na me say di wo suma ablo o chini pa ye suma ablo wa wie be to de da bi o kọ na o ka say na me adoma mu game ambebo no o mu be hwe say you na eye suntidua na o huntadua chena na mo munya problem na nya no aka kire onana o when opportunity black go bibi ni e mani ha o enchechemu na o chechire go bibi ni wenya opportunity ada inter na de oba big team like Manchester United ene mo be say no wana be say no ena de o sa ka twato okra ne se o se mbe mo hweye o mbe mo hweye
baabi a wo kɔ me firi wɔn nkyɛn deɛ ɔma yɛ me no mabra bɔ nyinaa sɛn Manchester nti bɛ asɛm ɔka kyɛ mbɛ mu ano sɛ teammate ɛsɛ onua na ɛkɔ no ɔwɔ ɔtigyina di bi wɔ n'akyi ɔsɛ wɔ n'akyi agya ɔsɛ mbɛ mu ɔyie o ɛyɛ yaw ɔdabi ɔsɛ mbɛ mu ɔyie o mbɛ mu ɔyie o wo go bi ɔmo de hyɛ na ndura wɔ yi against Cameroon mo ma sɛ mo a mo de mo zara mo mo dimo o onua na wasa o onua na de bebe bɔ ne nam a ɔto no ho to yɛ akɔrɛ di fa tama Abraham yɛ bɔ penalty Abraham na na ba me sorry gyina me nkɔfo ni me ko ya bi sinɛ afɛ di ma me bu oni yɛ kwa manane aba mo ne ho mbɛ mo na ba no yɛ kwa wa sɛ dan o de mo a yɛ de besi ese nana ɔka ala na sɛm no no ɔhyɛ 4 goals wa ese 2 ɔde akyɛ nese go na wahyɛ wie me go na wahyɛ wie ala na wo mi o na ɔsɛ me ka de ɔsɛ oni country bɛ na boy me ka de ɔsɛ mu ka gate na Moldova masa nye team ketewa ne ti me se o me se no me ka de ɔsɛ mu ka gate ne bɔ no e pra na ma se ne tibo wonya mark o pra ti se di ne dam na me se me nya na nke ne ya na Manchester no problem what can be that e do be na fe de wo se ya che bola che mpa no problem no problem na ne aba e ho ne be hu because Manchester na ngasa ye makɔ ye mo de ye mo Manchester bravo no mu pa e be di o maji Manchester ye mo pro kana mo nka na krentia Chelsea fan bia no open Manchester ye dem enemy Manchester design black red na white Manchester one and black other than red no problem oh say money white e che black na Manchester white be Manchester white mo abetra no na after the na Bible ye come on prof your room okay. All right, 80 Saturday, your corner, your follow test no any update, and so at your power, I will Jumadius, young city, and your latest in Kwa, and your Timo, I will Jumadius, your pony pay, poppy, passa, no, anymore, and so at me, I come on, and your 3 1 man to Jumadon, and so at me, Paya 2 this, and your PM powers personal, what to say, Jerry 2 year, Papa, and young Sanketua, Mr. of Pay Robert Losky, when you're Jetta, you're just one enter. Tomorrow no na empa pomni openia ye fa Mr. Boache for the Kenepu Gati me pa topi prof ne mi konka focus on na bunch of ATP etia content no so eye Facebook no eye Mali Party FM on Facebook na tesani mo so tibi e kama na wo so tibi hwehwe no na pepe so tibi e kama ATP yen chance ye na photo to so na yen tin kama e wo twumadi so na pepe so entim nya kama enya sanketwa kwa enedian say so dia moment show say emfam fi call me ball na I want to say we can qualify so any omusu games no o team say yes omu no omu no bia sia omu po 18 games amanya ka to say omu ye for Argentina omu no omu dey kan just omu ya 38 points ye mu wi ne so mu qualify omu ye for eketo omu so team qualify omu ya 29 points e wo ho ye penye omoyan ye fe Colombia omunso tibia qualify omunso tibia 28 points oh ye penye Uruguay Luis Suarez nkofoi obeka te year 2010 nkofoi ye ko sham e quarter final na Luis Suarez akwata we tete Ghana for haya masa tesa akwata yi timi samye ko Ghana for gale masa tesa bon for no ye papa nyansa nketoba so qualify na enesia chiwo e wake up by nkofo the petty because ye petty nkofo upon say ye squad we are and ye kwel bastards wrong e pay difficult say omo so petty me koche irokwa and omo pace and then pain e pay difficult and omo to so anan omo enya 28 points and man so timi koye and so tebomo na base omo so omo qualify na base fon so qualify omo sinya 28 points and so ye Paraguay woman so tibia qualify woman sinya 28 points and omo from Bolivia na Bolivia woman omo jeron test establish I was say omo kopo it's a pre-off and super omo so tibia qualify 8way e country sa e wo come for South America omo so tibia qualify ya mi antoba e 2026 wake up pro omo so participate na pepe so tibia kama we e enkamo
ye mene wo die e wo dwumadi so a enyansa nketaka ye body epe eposa na ye kwede mama mfon tutwa ene se ye ka hotika ene pese bi enso pa wotem say yes okay just ene be kwe eye 21st century na ene hotika no ene so ntwa pani a ye fe Robert Lewandowski papa wa poko siepa wa hotik emakoma enan eba pepenso etima bi pe enso temo be kaya ananso bi se pani a ye fe Robert Lewandowski of Amaya ye fe Poland anyone so temi akoye Erling Haaland and some politician was so political pa yo tim se ni man so timi akoye pa enso temuna enyansa nketaka eni man so trepe etina take no amana timi record aye chese o Luis so sa take no amana timi record 30 goals enso e bepem so timi akama na opania ye fe Hurricane won so take no ama won so timi record aye chese 27 aye goals ama bepem so trepe enso temano ye penye Erling Haaland no way international na abante siakan etemotima ya fani ayechese ayi Man City performance no ayi keto season na enima nkoye mfuma Erling Haaland afi chesen ne performance no ayi ketwa ayi posa na 21 La Liga mami for La Liga fixtures no enso mfuma na yentrese de after international break no enima enso petimi antotwa na nyami antoma wachirachi aye Friday na Safia bet na fie na omni 88 uponi and aye the only game on Friday bet me antota yentos our Saturday ye benye gatefe omni Ray Oviedo eti Ghanaian international bema abati of ASC province akan eti Ray Oviedo na pepe so time kama Ray so is not ebetrafi nyami ya tuma on Saturday aye 3:15 na omni remade eti uponi ye benye Atletico de Bilbao omni Deportivo Alaves and so to pay and time so Atletico Dimo Womni Deportivo Alaves and so to pay and time so Atletico Dimodi ebe Sheffield array we a games here after international break and ebe Sheffield array we a games here after international break and all a just a bit me out to 12 I was just a league on Saturday yen trust on Sunday ye benye Gatefe Womni Girona at the pay and time so ye benye Tima ye fell 20 womni real practice and so at pem so ye benya Osasuna womni Raul Fracano and so te peponi MC Bosa womu first game after international break on womu so pet na fi na omni Valencia and so te poni and Monday game e petimi atota we AS Espanol womni Real Mallorca and so te pay and time so we a fixtures after international break and moye wobjuma and so temao e jumadi so enyansa nketwa e jenna so kumonyen kwatata wotim say yes e jenna nwotem papa ye body eposa na ye kwanim enso na pepe so timi kama ene dia Oba Africa anoparo metema mamin sense biem na we memfanya mete 1-2 first second na metema na after qualifiers and I say wake up qualify games no ene ya boy bia asia kan 8 times ya amani man so timi akoye ene sauko group a dotikan Egypt omo 20 points ene Burkina Faso etosumi no omo say 15 points at way first aye two teams ya wom enso compete say wom so petimenya bako petimenya qualification enso go pay Egypt enyan qualify South Burkina Faso enso entimi qualify Egypt omo next game no say omo entimi empo drop cheso buku omo ticket nyame ye tuma USA wom so petimi akọ mami go pay na mi for two teams no enso enfoma Senegal omo wotikai wom 18 points DR Congo etosumi no enso 16 points enso we dey atiri welcome aye openia ye fe the coach akwasapia aye so damano omotoso miansa emoye den edamo mu ye pa ye enyansa nketwa ye trust e gopsi South Africa Bafana enkofo beman omo performance no
openi efe wu ko brosro wo ball tuma ye pa wo mo so de woti kan comfortable da wo mo e wo 17 points ayi peni to so mi no and 14 points Nigeria to so mi ansa wo tem so mo e wo 11 points e be difficult ye papa se Nigeria so petimi qualify yenko ayi group D na group D tempema e moya ding enye nkwata wotim se kevert me see enua nenyansa nketoa wotim se yes anime koye pa anso temo omea ye fe ayi kevert na kevema no ene omo 19 points wotim se yes omo rotikan eno omo ni Cameroon ene timponi bema na Anthony Onana goalkeeper professional goalkeeper akwana Sabruta wotim se yes anime koye efuma openia ye Anthony Onana etinua sema fosie dia kwadana tamo wo mo se wo guy wo buy yes perform pass na ye phone call se pass with it just some pass wo tamaro kawe enyafe and I can never part say just more safety near dati net just a kwachi bo na Onana ansa kwata wonya go post muta amanfo de na temate TP tamano enti Cameroon manon awuto so bienu a wo mo 15 pass ha tie pa yenko aye gopi Morocco comfortable it omate team okoduo menia mena mi kono akamo enti Cameroon terase Omaya fu Morocco, woman to Marco for more Makarmasa Huya, Sansa Tanzania, Niger, Zambia, Congo, Omaya for Eritrea, Chesen, Omaya, Yef Eritrea Forte, Omo Droy, one more almost so many players, a tomato memo, a just a qualified CB cry, on confirm command for Beshamo Bruta, Morocco qualify, Ewa Group E, Yebeko a Group F, almost I vehicles hell quote for, almost so Omo Comani Papa, 80 code for winia na me want to say say me sister wo wo say code for full so say wo tiri so say na ro ho eti code we ko yi mom no say me face sister o pet me safe for the pain and so ti me pa quarantine I feel ko for e wo 20 points te so mo goti kanimo no masa tere e jena so kumo te mo pressure enyansa nketwa wo mo so toto so mi no ayi Gabon and so 19 points eti mo ete eti mo abikosa te so mo next games no e was so mutimi epo just so mutimi efo wins na pepe so timi kama we a group F yenko a group G on my Algeria I record 19% Uganda eto sumi no one on my Mozambique omina e 15 points and so na omaya ya fell Russia and so group 8 almost qualify almost enya 22 points what temi say senema koye na Namibia to sumi no 15 points ni pankoye enima koye emfomo yenko group I Ghana to almighty ene ye roti kan nanso ye tosa ene ye te omaya ye from Madagascar wotem say yes Samuelton Ghana for ye trasa nyame ye to ye next game no we masa ye kwete matrama kwese ya kono for ya so empire bruta enyansa nketora tensen Ghana e 19 points and omaya from Madagascar no to subinua almost 16 points into different 3 points in between omaya from Ghana and omaya from Madagascar and the Comoros round and so 15 points we after international break wake up qualifying games Africa your boy and I'm a table first two and so tomorrow to money so and Yansan keto to be when the break qualify ko wake up pro we some kakra me tamo to money son after yin say na yen na yen for a teamsia we best a second place team so and so men from so table and so from all 80 omua just omudi second which is yes omudi second omo points the equanimo omo so petimi qualify see and a certain Gabon 18 points 82nd place team no Gabon and a difference 18 points Bema what team says amount record here pa Madagascar and so to some one say was 16 points probably some so petty me qualify and so high I D
DR Congo no a wɔn di sɛbɛ mu di nsɛmunu ɛnso park so nkɔfo wɛ mesi ɛno a wɔn ne Senegal game a ɛma sɛ tɔdwa no wɔtim sɛ yes na aro ho yie paa mɛtɛw nsɛm ɛnso pa ɛtɔmɔ efe DR Congo wɔn so best second place team no wɔn tɔ so mmiɛnsa wɔn so ɛwɔ 16 points a ɛyɛ Burkina Faso yes afi yɛsɛ bɛ kɔ bɛ ka panyamia atuma next year wɔn so ɛtɔ so ne yan wɔn so record 15 points ne mu no masa ɛnkyɛ kɔmu kyɛ brutal na wɔn kyɛ no 15 points no Cameroon 15 points Namibia 15 points and Omaya yefe Uganda and so 15 points so Burkina for next games now so Oman prepare fully now Omoto Matarama Bema Oman Pesha Buta win a best second place teams now 4 teams and you pay your more and so to be more almost automatically almost to pay team qualify now pay so to me come on we and come on and I'm tell us some and so tell to try I will to body so and young saying Kataka we can 4 pound tell us and so table I will to body so mamin ko omayan your friend first I mean coding come on kakra now friend first and so uko aye fancy who tell me say yes all time goals squad on Abantia yefe Olivier Giroud and I what kai was 57 goals na Kylian Mbappe and so be tossing you know and it was 52 goals and Temo Omaya yefe France Thierry Henry and so tossing yasa was 51 goals and Abantia for Antoine Abantia yefe Antoine Griezmann and 44 goals Abantia Openia yefe Michel Platini and to share 41 goals and all-time goal scorer and Temo Omaya your friend Ayetese France so national team no and I'm tell one some and so to uta e will to body so enya sanketo atwe and so ka crazy Eloski so TV so we after game Omaya your friend conveyed okay omo ehye eye Cameroon and among 40 park so pema and we nya some keto akra yes a point game no Omo so qualify. Oh yes, that's for now there. Omo qualify. Ni J. Yes, I need J park and so. Wow. Cape Verde. Eswa bomba say ding. Hey. Masa na nya some keto akra. Yeah, football here etumi ye yeah, the football team here no. Edi bi say we na ready for me. Aha. Na when so ye. Aya ro wo sem si DR Congo. They also on Facebook no so. Oh, okay. Na DR Congo. No. Yes. DR Congo ni Senegal. Ene te boni. Na Oski. Omudi can share 2 goals. Okay. And na Senegal for the derby. Ye dia gwa no megu ase. Na Senegal be take on 2-2. Okay. Ye pombo na. Ba ko come ko ye 3 goals to 2 in favor of Senegal against Omaya. Ye fene Ayetesen DR Congo. Na game no ko so Congo mamu ho. And almost we the yen tiase. And to show stance now. Omana japade no. Omana japade no. Almost more the tax into mo se no. Omese twa be ye. Tinua omobu busi tini na na omobuafu omo players na yes omobu players no omobu players no oh okay se Cameroon for no omonye hwe eh for Senegal for Senegal yes Senegal for no nye hwe oh okay enti omo se omo anya ati na bi na mo obi ya lead ya no to say da first ya ye ni age na the end of the day mutima nkofo beteka hwe boys kwada bi so tuja kwada bi no trouser pa trouser shero etu timi se ha atwen enu a masen nkofo no ha atwen papa yes anodin it is also best for a second place compo mo ka ho also mo 16 points yeah so beti meden a qualify 80 na mo ne se mo bo qualify Senegal mo a mo DR Congo dia Senegal den sen kanya mo yanko mo Senegal hye mo asen hye da mo bia enye news asena nsia so mo nya form obeka ya ye call Afcon wa Ivory Coast no no mo form no ye te sa form no mo dia wura mu enso this World Cup qualifies to mo said this time there almost score mo error radio mo performance no wosoro because mo timi qualify automatically ewo that particular group no but only Senegal na ebo Senegal so a country last year country so mo performance was so Africa Senegal ka ho nti do mo ye die last year antwa ye kra nti no a o timi say after sa game no sense na kosie Trotsky emnani kopa mami fancy 710 toss papa no mami fancy na onim papa mo toss am yatuma on Friday the details and more what tell the yema
na Friday no yɛde bia nso atimi atotwatema me fancy. Okay, ma yɛna wase na yɛmfa wo nsi sɛ na wɔka yɛna yɛnkɔ Bugatti hɔ na ɔno nso awiei baabi a ɔde yɛwura mu no yakɔ akɔdi nkɔmmɔ de afa ho Bugatti. Yeah, Loski ma. Yakɔ ama no ne aba ɛhe fa na wodi nkɔmmɔ afa. Yeah, Loski de bedi nkɔmmɔ pii nkɔmmɔ na wana pɔfɛ die enra dia Congo Loski omune Senegal na game no call the wie na afɛ de nkonnwa na yɛ tugu form say ani na ne sɛ dia Congo for ne dwa sɛ die be nti na ɔsɛ Senegal for ba ifie no me share kan miensa mi yetimi timu mienu sese ne woni da so sɛ de ya ye be qualify ye call ka Loski ade de kɔ na ade na nhyɛ da mfa and secondly Loski wonim sɛ ye kan about playoff ebi mu nhyɛ da ntia sɛ on say there are certain teams I CD o mo ye be 4 yeah I so ko playoff na playoff no ho hye kra te sen okay ebi mu nhyɛ da ntia sɛ Loski me pese ene me nya abotre ko say ye wie games ni na ati ase akatu ge be ko be na me adman next month eti se na nhyɛ no be sia ko se wentimi an top group a playoff no sei na nhyɛ no be sia ko Loski de brebe ma ho ne nkomo na be di na Loski okay ebra ne kopa ndi fa yewram ma yehu nkomo na ode ba no yeah me da se Loski ma menchia JOJ no shaking and Japan so my new site Loski me say omo monitor yam pa okay Loski ma yen share from enwa game e course so na DR Congo Loski against Senegal now the most painful thing is say DR Congo team Loski omo share 2-0 2-0 okay na ayo obi anwo say Loski Senegal team no eba back esa me share 3-2 no na yo mu won kakra so Loski World Cup na ye ko no eye enimonyam hye de mayen patati ase na afei a obi anim se kwanu mada ho no ena masa ma na abagie go yes if you no crowd to ma wo no na Loski de tie ne se de tie mo bu akwafu ye ne se wo check in terms of performance achievement AFCON World Cup Loski oman ya ye fe ne se dia Congo omunya part okay nanu ya na Senegal for beji AFCON enche kra patata say but to show my if dia Congo AFCON no maje mienu omuni mo ko daje mienu okay na komodi twe ko so ni say moroko fo ahase e komoni wa abrabom ye no mu na je AFCON mienu bom but since the yetme move forward okay and secondly do mu ni say ebre wo ye ni say so mutimi ko because since 1974 a mu ko ka Loski mu nko biem na Senegal so komiensa pe to mumienu no as World Cup Loski so da nyu bi asa okay na woni so ma produce better players but to man tima for man ko World Cup anu ya de etwa mun sunu okay omuni say time na enie Loski hwe players what do you just imagine this one Loski hwe so hwe chance mbembe e kana asem ya omuni say for Loski o pe player wo bobol a chepa wo dia Kongwa e chancellor mbema on the captain can e branie o nyini okay think esen ko kom Loski secondly Yohane Wissa ya ngunu wo Congo ho but sacrificial job o se da bi mabusia for free hadia o se me wo mami man o twan ya France for am frɛ no but what I say o ka mo play Azetu Azembe oh yeah uno defender amfa ono nso wa beka ho but what I say atama so ko munyina ba ne sa ade na mu ye Loski poni nyina na de na amfa na de ba ko ha o mu kura ne say the year 2018 okay 2018 nanka konya da so metuma ko World Cup ne bi Loski sate no mu coach friends from Mbenge okay na ye pa Loski no wo Libya Tunisia Guinea ena Tunisia Guinea na de omni to ma wo kra ne say obi anim si qualify we Loski ena omu trafie ama Tunisia no mbo 2-2 ko Tunisia fo kroma na Tunisia fo aso mu 2-1 omu wi am si coach aye na mu jano kwan wa mo aye ena omu ko fa Loski sa Sebastian da Sabri se we do ye be ko ono so ba ya nsempi okay ade ne mfai na ye ni nkomo kakra Loski so beto table na nkomo de me ba be wuram about this that playoff Loski na me di nkomo de kire ho no okay se wo table na Loski set up to playoff no tie na ye twa de bi kakra on say 4 countries na me ya adom a omu go to the playoff but what I say Gabon ka ho and there are a lot of clubs na countries na the home na the only say Loski playoff no ansa na benya akwanya akọ onim no e say o certain procedures and say wo okay ansa na watuma bobi Loski look at this one playoff no Gabon Madagascar DR Congo and Burkina Faso we mu ye 4 countries o metuma ko playoff no bi okay na onim say 9 groups you tell the 9 who said 9 A B C D 9 the 9 Loski qualify the 9 what we
but what I say would be top group ne dia uni problem ne want man top here or so go playoff e kire say Africa wa kwanya for say betman ko with 10 countries okay but what I say yes na ne dia omuti o mba omu fa ho but what I say now 4 na eguasi ha no o see yi ba ko be kan na no man ye 10 na say na nhye ne tie let's keep 4 countries no ombe bo omu ho so who follow me follow countries na me board you know Gabon, Madagascar, DR Congo and Burkina Faso countries 9 we no ombe bo omu ho okay yes et ombo omu ho wi a ne yi ba ko net na be kan na ho na ye be yi ba ko na de die nie let's keep onim say there are certain countries almost so train playoff ni bi anya Ghana nko da bi for so train let's go South America let's keep Bolivia eto di ba dia komia okay omuso mo train but what I say so ko Oceania let's keep New Caledonia or New Zealand for no New Caledonia for so train playoff ni bi na je say omo train Ghana sure and as Africa ha ba ko na obedi kan no sure na omo no akobo yeah ye benya 6 teams 6 countries so what I say okay aba ko free Africa ha no mako kan bom no mako bo but what I say et ye bo wi a wo mumie no mako final no afa na mumienu no ya be chegu so na afa bia Africa for ya de a na enya 10 slot but what I say team pempen de 44 na be qualify okay na ka 2 playoff countries ombo wi a loski o nya ko final nko ade a possible say loski world cup no ko binti no sa ye kan loski playoff no ene yi say wi a na yi ba ko say ba be da soro da bi e modern wi a obosa ko be krobo fro so akobo nti nya di maketwa obi a prepare train so far loski the tier no nti so far ka kra me chire we tier for so bit matia senti it's so simple and short wi a unwie amai makuma yes 5 countries in train playoff ne de Ghana de ne kwan say and sorry na no opa de hunda bon wo krom top group neda playoff ne de yes anodin honmet party o qualify the lanka loski assembly na some quanti playoff na kan was so far ncheche ma metuma cheche ma tie for so atiase no ma me na wan say about playoff how de munchire mo abrame na tie for na yenhwe na yembre fie efi 7 so do so pa sports minister din komo na nkomo na no din na Benjamin Asalen so offer bia ba ma wabo fa na to atwene ba bi kula sa baby papa opa fast okay on your fast Saudi for na ba on your fast Saudi Arabia for one say oh yes so we national team asset tebe ton in tentem okay loski on your fast in time back say onko on your fast hey on your fast open in nko yeah because for now loski 33 years the football age in the musa say in federal say betimi area account Black Star the musa say empedro say and obetimi kra dem ache okay and ye tosu mienu kra no player loski empire player be able is ompra okopra Benjamin Asare loski second keeper so do magbasi bedema ni dianra okay don't go pesca so do magbasi bedema Benjamin dina ye bono budin be an age do yes 33 wonyini Ghana crowd ye nya ye tie for mutie sabri Asare so 33 a football age ye be come no be 39 40 onya kwada ye be hwe sika na aba yes anti sika na kra saso sika na so ene ye minim se call kra sabri e no so kra ye nkan kwasa ye be hwe sika no yeah se e bo na be kwa de nya mai no problem ba sika ne de ye hu sika okay opanyin ni skanda wanim sika ne damanim o de enkombra tie ba be di nkombra yame yad me fiada so Ghana Premier League ne be sha yeah sure yeah e be ye de pa sure ya brandi e hu ye pa say e say man hu say bi kra live like me say bebre na baba teams ntino o ma cha say kra de mu take it no ababonti oh that's good yeah brandi e hu na e say ye kwanim yes in the time ntinga me person ke hu team bia ne coach no so here team bia ne coach o be lead team no de o ma ye nti ye the pictures ne be ba okay good ya me adme fiada na Ghana Premier League na so bounce back
nti yɛbɛdi ho nkɔmmɔ pii Okay. meba ma yɛahwɛ mu Ɛhia paa. okay nti bogati no yɛbɛdi mfie nkɔmmɔ no nso ɛde ama wo ɛwɔ show yi so na yɛnkɔ no yɛnkɔtwa bet no ɛwɔ bet way bet inforizer ɛna mepakyɛ wɔ hɔ wokɔ a wobɛtumi atwa bet na biribia nso no ɛtumi ayɛ kamakama wotwa a na wode adwene ne nyansa ɛnso ɛtumi de ato ho density natural mineral water nsuo no ɛyɛ nsu pa ɛno ara na yɛ nyinaa yɛ nom event a wodo a ɛtwa gu nyinaa no ɛyɛ nsuo baako pɛ ɛne yɛde serve aseɛ kɔ na ɛkɔgye wo deɛ mepakyɛ number no ɔyɛ 0596 60 47 43 0596 60 47 43 na mepatwa wakɔgye wo nsuo KIT solution sɛbra na ɛbɛgye quality mobile phones no ɛyɛ iPhone ɛna wo pa wokɔ a wo nsa bɛtumi aka type bia bi ɛwɔ ma so ɔyɛ na mepatwa Samsung phone ɛna wopɛ Infinix ɛna Techno phones a wotɔ nyinaa ɔmo ɛtɔn bi ɔmo de dwuma no ɛwɔ sɛhwɛdwo no ase ɔmo ne Melcom ɛna ɛdiɛ no hwɛ number no yɛ 0245 40 4140 0245 40 4140 na mepacho wafre V1 Pro Smart Glasses ɛyɛ hwehwɛniwa ɛhyɛ wani a mepacho life no o body o sanso ɛde tie nwom awasom o de make calls o de tie voice notice ɛno akyi no photograph ne nyina obetimi ɛde ayɛ yɛ charge ne charger ka ho obetimi afra gye odie ɛwɔ 0243 66 5188 0243 66 5188 na mepacho wonso afre na power specialist about hospital eya pomde aso ye adwuma pomo bonte no yabom aba so empra makomako enkono so yade bi di se hepatitis BCA anise o fatty liver o prostate enlargement immune system mepacho die no eye ulcer fibroid anase kidney stone SK and nobody ye ho adwuma stomach ulcer eye liver care liver condition eye alias caretakers and a jere keje eye cancers no enso mepacho eboa mmman so no ye CPC pa ewo empemo mepacho number betimi afre no eye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 oko baby eton do bia won sabe timi akabe yanko gi sika yanko pe besia yanko save sika e boss macro credit na mebacho mu sika sam de ensimu no ye ketua bi e na modi si ho ede ma mu number obetimi afre ni 0596 920833 0596 920833 na mepacho wonso wa frɛ wo mo ye kɔgye ntade mpaboa na ye dia fa ho teten bag auto nyina McDonald's Venture Sabla na bɛgye sa nneɛma mabobɔ so nyina no ɛkɔ na de fa kɔfa ho na bibia ye kama na ɛba ne sɛ quality mobile phones anase keypads auto nyina no keyboard auto nyina wonsa enso ebetimi akabi na eba ne se cameras auto ope ede akodi utuma television ne nyina nsa wo ni kyeremo mpomam a womone kokobot ene die no hwe womona mo 0243 73 32 24 0243 73 32 na mepacho wafre the big family enterprise bra na beji fridge television air condition cylinder microwaves ne blenders auto nyina so yi machine decoders auto nyina mutombi na dwenanse ena mo baby asahwema rabank na eye December down ena mo di dwumadie ne wo mo na mo 0243 9203 71 0243 92 0371 na wafre Yasin Abank Center ede Yasin Mr. Draba natural castles no phyto castles and a cold castles ningina eboa ema pomede no ubegina onanso o abla yade bia help bia no obetu ase na money 0244 7235 41 0244 7235 41 na mepacho wonso watimi afre yanko di yesene ni yanko siesi yesen e Active Point Dental Clinic omo ene di sia ho dwuma e wo maso ye western of radie opeso seno wo siesi dia wo monko a ena mekanfo ediama omo number no nie 0554 57 17 79 na mepacho wonso watimi afre Daud Herbal Product enso dwamanso na Daud Herbal Product no Daud 366 capsules eye hihie madwuma mebacha hututuo ebetu ase ediama ointment no osi fatwi keke eye sisi bi na ye ya general body pains mebacha number no eye 0244 88 64
37 0244 88 64 37 na mipacho wafre na Kiss Condom de eno an ye de boy ho ban Kiss Condom o si Kiss mikeke na bibia nso no enye kama nte no ene enyumaku adane tanyina omo enso eta yechi ebo yechi dam na ye de efisem no enso etimi eba na ye di nkomo e de yen chance emfree Ghana Premier League no na we de ye ni ankase die ma no onu se Ghana Blasters ya boy de na wie enti se de ni na ewo Ghana Premier League no esan se players ya to de ama other teams ni na no se ye hwe na ye hwe performance on be done di ti yen hwe na yemfa emunsem no enso emla Ghana Premier League ameka wasemi fixtures no eye say na tie nyame ya toma efiada enemre no nsia na House of Folk ene Hwahwa United enso ebebia no enya sem ketwa kra enti House of Folk team ayeye Didi Dramani ene the boys edi niam agu akwam no ye hwe se nyame ya toma efiada sem amekan House of Folk ebetimi ahye Hwahwa United anasa Hwahwa United ene ebehye Accra House of Folk obekaya last season Baseke Holy Stars ene House of Folk ene bia no omutwa House of Folk ekana baako a omantimi ante e Accra Sports Stadium e ma de no enso koye bibia ho nti enumre no nson yes e 7 p.m. ene game no ebetimi atodwa e Accra Sports Stadium na Saturday Bechem Golden City Park enso no Bechem Chelsea ene Kumasi Asante Kotoko enso edebe boy ni ena Bebiani Gold Stars ebetra Dance Park na omani Bechem United enso edi aboy ni ewo ho eno enso Saturday krona Sunday enso no yebenya Heart of Lions ene Dreams FC 3 p.m. eno enso no ebeba live ewo Pando Sports Stadium Baseke Holy Stars enso betra fie na omani Techman 11 Wonders edi aboy ni Visions FC ene Samates enso edebebo eni ewo ni eje kreku the second park eno enso no Young Apostle enso ebetana na Najma Bedu Park na omani Mediama edi aboeni na Kala United atna Aliu Muhammad Sports Stadium na omani Ediana Stars enso edi aboeni Sunday krona na yenya Nations FC ene Swedro All Blast Dr. Kwame Chey Sports Complex eno enso Sunday ena sa big game no ebetimi atodwa ho House of Folk omose omo shase blue nso ne ntem no mani ayekoko na Popular Stand ye 30 Center Line 50 na Lower VIP 80 Upper VIP 100 ena VVIP no 150 ena wonso obetimi akohwe game no Kotoko de mo pese mokohwe no omose 50 Ghana cedis ena obetua akobo wani akohoma enti say ena Ghana Premier League nete Kovi yes sir Ghana Premier League fixtures no sure see in it here yeah very good yeah and I mean him say last season no say na de no ko na ye ni je ho because there are certain games all ya hwe or the Ghana Premier League maloski ni anye ho kra ebu ye very bad especially say ye ba be 3 games and ba be kra dia na kwese market ne ya doso but last year ye hu bi sa sika bam sure sika bam officiate nye baloski wunim say nipa bi a wo ye adwuma etu akakese be kese otimi e wo so otimi perform very well to wo hwe we free for na he say 2005 at ya say a part time job 90 minutes per na wo ba be die wudi wi awko at ya kire wo say ma 1000 a increment abom tie say o modern born say na utu America na udu baby na ugina esa afedie utu America ye gina biem 24/7 tiloski we ne de e wo say etimi ye de e ye fa ya akono chei previous ones ayabo nyina yes you know one play teams ne koma 10 billion me boa yes club bia we participate bia 10 billion obia we somebody said obia answer can obia me so mate so so be start to pay obia answer be kan and there were free for the o salary ni from 1 to 15 ye mom ska yes any sika ketwa tiloski ye league e na free mu ne de be say we free me stop ani ba ko we free a obe kukwa sabia de be pamon woni be kukwa saburuta because we physical wuji yes because bi mu ye bankers bi mu ye soldiers bi ye police for omu wo mu sika dada ene amu wo ma for se bra be ye teni kwa sa lost just part time job kwesana ba ko pe
Fiana ba ko pe Saturday ba ko pe no on fa megu won ni mase Okay. o that say cause nim Saturday ba ko ya ne say referee na ni ya na oko social media na referee ni da na adwuma ye no so da so we say na Oh yeah. o se referee na ben hye na no na adwuma ye no so ye na beto nchen ni ye disgrace o say ebi mu ye police for teachers for wo yes bebre ebi mu ye mo adwuma da denti no ye na adwuma da so enti we no de say bo ba to bi na de enti oski de mi hu ni say afi de mi hu no oski ye Premier League be that's how okay enti me fa coaches na ma wa na no problem yanko BECHEM United it is Steven Desmond Isaac and as Isa Botwe okay and I'm the neighbor okrablo of di mi no okay na enya semeta no na BECHEM for the neighbor okay na Ediana Stars Aristica so kai sa coach no so Aristica yes so ba media man na nti omo di bloni and the bebo season no Accra so folk mas I did Dramani and on so ebedi jumade ma so folk Kalim Zito for Kumasi ASANTE KOTOKO Brekum Chelsea Samuel Boadu Bebiani Coasters Steven from Pom Manson Huawei United Tijani Abdul Rahman Bashiru and ebedi juma as a coach at the Amawomo na Dreams FC so no at the Winford Diamond and ebedi juma as a coach Christopher Eni FC Samates na Nations FC so no opanyina your friend Sir Mango Kasim ono enebedi juma edi amawomo na Ibrahim Tanko Meti Yama and so a coach no Touchman 11 Wonders ni Odate Lamte Pando Heart of Lions Bashir Hayford and Young Apostle and so the Abdul Abu Abdul Hani and so Eba Visions FC Edi Kweku Ajiman and so Eba as a head coach Kala United the opinion friends Nolidin Amedu on a day medium for AJ no yeah no Amadu yeah okay on also na omede na Eba and Swedro All Blast and so the opinion friends Ibrahim Fati and also Ebedi Juma the Amawomo and Basake Holy Stars Evans Adote and the so far 18 Premier League no and I say crafts no coaches are omodio mo beni sure ti nyame adema me no say obe ye na say fiada dia Friday team ben ohun ni say obetimi agi coaches yi hwan and beje Friday will be okay 2025-26 e dey sin na so due to bread ticket e be di mun komo pa bet nyame adon say Friday or more time okay yeah here pa because senia na abofo no sha ase rusi di hun komo team si no betima age trophy nti ye hwe na me adman Friday no me say tie for because we tie na ye club a o metima age the Ghana Premier League no due to players were free sorry players ne coaches omudo mu benti e betuma di ho dance so betuma age ti obi international me adman Friday loski ba the exclusives ne baba but asipi na oblantie fan say Paul Lenso no court ekwa setna na setna no say ne ba ye omsi nyame ya adoma on the 9th of next month I said to us that na obedi asem yeah it's a signal for every human being yeah e call the maye nyina loski ye futu kese it is a bebre kwa we fi pole oh yeah pole loski bebre we fi no na report kwa metie so mu kwa ye kra no bushafo na ma na yere nkwa na ba ye pole bushafo so mabu ana na loski Ghana de obi ya we loski Ghana pa court in some de ya na reho make a crabushin de obi di more de si reho obekọ no lawyer be ka cho se sebi no mfa no wa ma the next month obekọ ye si oni loski nim se started be March April mo ya postpone I join sa for now e ko October de tie for na me adoma next month omo be ko no omo de be ko November next year ti loski say de me kan say obi an hwa no ye so no obi san ni pa be ka so obi kun wa loski hwa ho ye because one okun wi afuni de sabien kwa ekrom a ye se fu a efuni fo unya wu a loski asan eno ano no wa jo kra firi wo sam nipa mpo a loski okun pole ye hu no nipa so obetena se bu asami so a yehu no okwa oswoni ho otukwan ne ho mfa no ne nkrata no yenga da nwie bro focus nkwa bro focus loski pola asem ya loski me say odia me say na me adoma so next month October na me atiefo ntie na ombe kwa kwatena next month no na ye September next month biem November next month biem wa
2026 ne de gusu di pola asem ne nwie okay na ko pombo obi ha ba Loski ne easy reporter Urban say Saudi Arabia club bako a show interest say omope Benjamin Asare has a 4 goalkeeper Blasters number 1 goalkeeper na sika edem anim no 25k $250,000 yes $250,000 yeah this kaketo cry so this kaketo Loski I think say Benjamin Asare so far me personally me penasem me penasem Koloski abrabono uhu obi a na me nko an ke biti no na me nko because team no cry Olympics ono mu ye Adwumaloski team no mare nti be ye den cry na obi ahun say keeper we na betima aboa yen usa nipa o scato Benjamin Asare wa ya de o because enye komo team na we na enye common say na Loski Olympics if relegation no enye Benjamin Asare na the star boy enye on na wo a wo gase the team no esi nine so but obi hu ni say Asare be boa yen let's look at the age and let's kadeba come start pen asem say wo confidence for Black Stars wa there are numerous Loski players akọ Black Stars omo kwa no mu nyina yedi ye kase ye kan ade be chen bebre na ye de omu timika Loski be wo Asare first call up onya o Black Stars Loski ye de hu de si ye jama osa oni players ne kabo mu din kon se de o dada Loski that means say na okọ bibi ntina na o ye den o de ko hwe odim say player Loski wo bu say jan for na the moment a ton player akọ abontia ne bo odin bia national asset so bo national team a usika no eya ne mo odu e chen say ye yem flow national team ti coaches no Loski coaches a omuta coaching club e coaching national team no se country bi ba be fa na ya na ne bo na edin to Loski be kai ko siapi o free a okọ Sudan no the sika no be peja because wa coaching club wa coach Black Stars proper how be enim Ghana ye pedigree o wi ase sana ti Loski Asare atizigi da go mpo mu abroche keeper se ba nyina wala ko tum na egu abroche ase but a local goalkeeper and na wo dem e wo say it's a report Urban say House of Folk for no turn it down sika no o mbeten e ba se ani bre beba Loski and am be so ko wake up da bi ti di omuni say and has to cry ma Benjamin Asare kwa omuni problem say you ho Solomon Agbasi no nye pado oh yeah let's get here for the say Solomon Agbasi no the Dreams FC e Confederation Cup semi final omu wie no na best goalkeeper on the second to Benjamin Asare Loski has the say Asare kwa no problem because baby adro no say ye Chelsea can convertible cities and where na we suffer no be chance for Asare me chantro o me frɛ has mpanyimfo no me come chiro ebi o person modi bi ka ho Loski sika we class for mumpo oh report Urban so ma ten I know there sir Loski me say possible say team be pen from Saudi for sika bi enu obabu se omo mutimi ntua omo di 1 billion ba so omo di Vinicius ko any players Loski play Benzema what the Ballon d'Or you are nam N'Golo Kante na Benjamin Asare etinye sika bia na omusuru akire this a player ngas onko so onko dia wa dia ne won be ko dia Loski player bia na wiase ye nto no weekends is called Jekra no enya sam kitwati Loski the age na ekọ nanim ati ase and Loski e mo ni ha o mu se supporters some person asem yetie se player or die po ma obo ye no oko e obi ya Loski u ka Eden Hazard yo Chelsea ni Arsenal bo confederate Europa final Hazard bo 2 goals owie ye no kra Chelsea for so oko ya ne so be den abrabo no ye kwa kotro so ba bi sanete Loski bi hu ni se Asare de hard for nya ya nkonde ma go se wie ne mom ye mu se on 33 years yi o dem mfie se na ama has unim se de ntia Emiliano Martinez am Manchester United ne se or 32 years Manchester team da be Emiliano Martinez be dem ache omunya long term project na se si am prempren so pen prempren dia Loski de no be hia 32 years but open manimu ya dia unya 22 years ko he se Barcelona akofa Juan Garcia tested yes wo ni tire we di anko ya Africa ha ba bia o Saudi asika guo mu ho a Saudi so simple ti Loski okay has for fans has some penny for one trust in George no mo na mo nhwe na me ogidi se okompa maybe Loski players no and as come bonya no mutim the Friday aba because was sacrifice mutim the tweet your mo kan bi yes because Loski unim say player nyenye sika say ya na o se sika bi say ba obeshas yes up increment on the salary mo
Abe ko kwansa kakra. Sana players tie. So obeka wetumo lamte o ka che kotokofo ne se o ye den onyini. Na ufo nyina na damfo ni asemeru. Okoba na opake kasi wo. So no kwa sika okogye no Libya no. O mo sa terminate man ko another club. Sika wo nyi sika ketwa. Asemeru bi no wo akọwie isu akoba da kem. Me lamte metia na me pass. Chira nko. Okay. Ti let's go kase Salifu Ibrahim de no bo has no. Yeah. Onye bad player o. Me ti se kotokofo si e be ma wo dan be ma account hwe. Cause the boy ba me ko. Me should fear messing up for fear no more. This am koba. Let's go within a short time a year. Onko no make it we there. Heart for let's go munni sebe. The future ho. Patati ase. Se okwa yo Solomon Agbasia. Obetuma wo place. Ne mom ye ton no mpo so a. E benye sika ni bi e den. E da to place aba. Let's get kro mo sika ni ya. David. Se sika wo so ye die ni ko place ye ntu mo ka ye. Na has kra mo ntan ton players. Has for mo nton. O ma check has the place ton ye. Ya na player na contract as no. Has the Loski. Ye ka se kan ya. Comic zito pat. Wasa ko mo ne. We for company mo what ase. Ban ye mo na se ko yo nya kakra. Enti has the say ye top place. Loski place be 20. Obu nyina way bas. Okay. Has the place ka se mo list of Loski place has no mo wa. Obi ka se enu na chi supporters no kan Arsenal supporters ni adwa. Ti play we nya we. To ye use ko mu try. Okay. Ti Loski we dey message say has in penny for transfer nye eni ma na $250,000 there. A huge amount of money. Ghana idea. Loski say player koneska we dia and bad. Okay, if I tell you that I'm impressed, then it means that I don't know my job. I'm not. One sports minister. Only impressed with that. So only and our cardia far to add on. Oh yeah. As a head coach for Blasters. Loski say yenti ni ne kakra bia. Any hodi no problem. Say chinana ya baby do hujuma pa. Sure. Friday. Oma sanso the winner ba sika 7 no sika ye spending no. Oh okay. Meli game no mo. E ma yenti we no. Yenti we ni kakra ba na opanyin ne so onye happy. Debi performance we dey enye. We are interested in what the coach does, his performance and everything. We are interested. Are you impressed with what you've seen so far? Of the coach? Well, as a ministry, not personally as a minister. Let me tell you that there are national teams that today, after game 8, are very comfortable that they are going to the World Cup. As I sit here, very soon, AFCON will start in Morocco. Is Ghana going to be there? No. We watch on TV. Yeah, you and I. We have not qualified for the World Cup yet. We still need a win and a minimum draw to comfortably say that as far as our group is concerned, nobody can upstage overtake us. Even if they score 1,000 goals, even if they score 1,000 goals. So we are not sitting in a comfortable space at all. So if I tell you that I am impressed, then it means that I don't know my job. I am not. Okay, see, Hana ne peti no. Yeah. Loski minister no wie ni na. Sa. O say so kas na neje otwado adwuma ho a na o sabe onim na adwuma. Asem we Loski ne kana nya din sa. As enwa. Papa no wi asani na aka. Ghana fo nanim so otwado nya ade. Papa shase enyo mampani ni nkomo. Papa na nim animu ya munya ne kwan ma yen. Yes, yes, and as on here for ni you. Say, someone cofa ne buy. Omune cofa ne be no say, omubusa ne say. Na uhu ne modern boss no say dabi. Ono no so ka say oya ade kura na na adwuma no kura ohunu so. As a sports minister, na say na adwuma na oya ne kura no. Ghana pay wonim go Ghana ni de share onim bra ya bo wiase. Ati ase. Eto ohunu so ke chere say o to azu na nkasa no. Loski ni modern boss na ye ohunu so say ye ntima nko afcon na e hwan ya. Otado. Ona for yango. Otado. Sana tie. Wase nyina betra TV. Nyina betra TV achi. Yes, o kase insinuations of makutia. Ono wodi so ske your pani na edi abro. It is 2 games academy tennis and Otado beko. Then so simple and short. O to do your baba ye biem. The sports minister kai gidie bia enim. Gidie bia enim. Ya hwe ye na 2 games no kra ko bu akam. Yes, bibia betimasi ko coach ni hu. Awade nkwa no ye ne wo hu say wo ha dwen atia dabi oyobi atia wo de wadwena bu se obetuma ye ne so easily no ne wa say no e na ma ne hu ye hu e ma no wa ye hu tia nyine ni wo ye interest no se ka so bi hu a
otumi ye wonders bia ɛna me kan ko Ghana ne Chad ye se ko bagu me 7 goals ye tia se 1-1 o se asase ne so e o se ho ye concrete no sa anwasem se ya that's what they too much players na come ete ho se se bo mu da phone o tia se players ne ehome ti opani na hu ni se los ko to ado ne se de di anim se ye de ne ko the promised land na los ka han ko fon be chia bu ye kwan ne hu odi ni pa bro where dia o use we dia no oh yeah sana otie o yam predictable ya nyini ni o ka some predicting na o be mistake okay et coach ne hu ni say loski honorable Kofi Adams hu ni say ka se mo pani adi ani mo ma ya twa pukoko ya ye be di ye don ahwa na puna sa ba menwa me aka nsuo nim okay ti papa sha se list no ma fare magu nkrata so to ado need to be sacked ne man compensation fi don kon baby o mo ayen sa na no ba be se wo bo no voice wo se akomete ebi mo to se bo mu tanta hu se bi mo to se ebu ntimi transe amonfo akomete ya na konya no mo 2 games ni wie da bi obekunya yin onwie yin obehaye pa because since the year 2 lost school just pam too much Ghana for to no dey senya ne yamon the second chance lost game on list of coaches akwaba o ma sa flourish list of coaches ye bebrebe but loski me sure abako se mu no obi obebo bre okọ oye adwuma oba bi no okọ san so bar ya na eti se obesa ko na nimbie in terms of coaches especially okay so let's give example the kase card ye betwet o to ado de the second card let's say okay coach bi oba o se de nyama tamakwe Milovan Rajaba so okay yes keto say we dey and yet matamako ye trust and tested coach let's give number for say baby papa team na be share no assistant was metimi aye ehun yan se ware okay to ado odi the opening kind there let's control it onu akwa fa let ko say bi de kwa die papa mo pame ko say dimo ye kwa de 6 billion a month adwuma be na aye oto it's up to you so be jahako okay me da cp ye focus no na Stanley aye boadu and ordinary about Seloski Otu Ado must go. They just also Pamono. I say good afternoon, guys. I'm watching you live from Nzara Senior High School with some staff members. Okay, yeah, church phoning na monko so na monitor show no. Okay, yeah, train themselves so bit me about room 0536304072. Ofreno di kan e so. Hello, good afternoon. Hello. Oh, okay. Hello. Hello. Maybe I told you to be a casa free. Open gas my way. Yo, I'm Chebuka. I will have the papa to change the minister. We sit down and say, ah, we move to go show my lady. Oh, there be now but opening now but a phone they are not doing. A phone they are not doing. Okay, me that's fine. What you know, January. What we are not a bad husband. And the minister is welcome. And one year, you one man because what mean why crap. Okay. Open yes, yeah, that's also Nyakwenya Borumo. Ye shame himself for France to be basso. Na ye kuyenim kakranka krasa 0536 30 40 72 offering for Fraba. Hello, good afternoon. Good afternoon. Maybe I told you to be a casa free. But you money on you. Maybe I told my way. But sports minister or kind of papa. Or can't say me now. Okay. Said the no World Cup, why you look up to be in the market for the Sansuaba. Ah, now, oh, Bomber, you both and tans to go to me, for matter for me to my. Oh, okay. Mate Edase na Melifo no kra some ko report to referee na ma FIFA. Say obesisi wo mo Ghana ha. Hello. Hello. We ba chodo 14 be akasa free. Me ho ani mu na so minimo tun afa mo boya. Fantastic. My intiwe. Me don asira juma pa mo bo mai. Okay. Some no na sports master aka asura minister aka no. O mo pa mo no ani mo ya ampe coach u flo be ban sana yembo to game so na aka no. Na e hu toy. Okay. Mate na just say openyin ye mo pen apam na dada. And a sports minister and so abeka. Barnabas. Hello. Na ho bokodi e. Ya mi adom. Oh, okay. Me ba choma inti we. Mo boduma wi. Yeah, that's it. Mo boduma pa. Yes. Oto ado won. So mo ampa mo na ene blaster ni podie. Ye de be yo mu krum ha. Because Otado only you.
na coach okoti team de I did that fashion. Okay. No kana intimi kan organa ha. Na me bompa ese ona book of event wo mna say ha. Na me mfa nka ne so man mfa koma first minister Paul onene trade or parliament. No kan tell me say omunni na so moyi coach fufuro na so moma ayi keto peku ni ne kofo eba mu a ye no mo organa ha. Because someone no yi that go to be na ye. Omo de ye de a omo na be yi coach amaye. Ede ya efe na be yi coach amaye. There be a efe na be pe coach amaye. So the ba na omo de ne ba na o man ne mpa na aka chense we di yempe. Monko fa from la. Okay. Mate my yen chane kakra na yen kwa branding tea. Me ba tonso betimi abo room na ya chane kakra sa for fraba. Hello, good afternoon. Hello. Me ba chodine be akasa free. So the bosses of the bosses. Fico. Oh, Nancy, dear, more can you, more dead you. Put your bed and pa. I don't know why German in my. Okay. Only why? Okay, Mate Fico, so Eddie, no. Yeah, share themselves so bit mania, Quenya boy room or sick coaching on resign. Hey. Okay. Hello, good afternoon. Me watch out of in the baby a free. My me batch my way. Okay. Yan so yeda was say yan shena yan fa ba community bin kan wen akasman me yan sana ye brena so. Me ba chon so betumi anya kwanya bodrema ye be fa 0536304072 0536304072 sports minister when he say performance auto ado eda ne di no e chese ono kra no na ninje nije bia ni yemfa ofofro. Hello. Me ba chodin be bia kasa free. Pacho ye frame e Japan me kasa free o man ni side. Okay, a Japan me batch me inti way. Me so a e go ma baso. Okay. So so de mo ye no. Me chia bugati ene rosi ne stop na ngo so anya sa na ko tiri de e bo mpa ye se onko na from la. Me da wase. Yes, so yeah that say a Japan so de no. Hey, na je se coach Ghana from penasem. Coach Ghana from Monya da no kra o. De e keka ko yi de. Hello. Hello, good evening. Maybe I told you to be a casa free. If you can listen here, maybe I told my into way. The most in my palm. Ghana coach in the day. Yet, you say Ghana need it. Also, no one resign. I won't resign you. It's a year, a pamano. Also, resign crowd. You baby class stay loading. The pamane be pamano. Okay. So Friday. Oh, when you say, did you okay. Mate. Hey, coach, we ya dano. Omojini dipa Didi Dramani. Okay. Yen shi from na yen kotwa so abra news no enso eba KOT. Yes, opinion no I seated or the news no the mo hwam na obi jamago na onso anya bieti western of yade obi eni ho oni size kra tie call na equity news up next no ye call KOT woti bugati nka. And then so I had a for Yasin Conjani Bium Liberty at Rocrum Yanachri Po and Son Casa Video so
ana waso egusu ya wutie wei eya nwumre no nan kase ne eto suma wankata timu sa ni gie wom na eboa ema ne ema nyina enso etimi ekoyie kama pa me ba cho ena nwumre kase boyi abrantie ye friend se ADB na dawromanti se uko Facebook wa edem odi ande se bo my Liberty FM my na the Liberty FM enso asoso edi ama like share wadwenche ye fa kase bo no fa guo ma ebrepam yebade bre yesinkonwa akenkan kama papa edi amesere Facebook no di adwenche ne hia yen ye papa ba bia wa wutie ye no fa koguo ma like na share enso ema yen kama pa me ka wo se wo ene anwumre kase boyi mu no ensama wuropi ene yede ba ne di kan de tie bie ena yede ba me pa cho ensam no ne obeti ebi ene se avutuo akwa madwuma yefo nyina se nei otwedi ampo nyankopon ya adom ma wadwuma se ankurankura famu aban adwuma mo bomoden se obeda suban padi ama adehye nso akoso ade akita pa atai wachi eho nsem ye de eba wo kase boyi mu na wo kase bokro ye mu no ye bekwa akogina mo nsem fofurom na assembly member ya ogina ma one sample ene ne mpata mu no ndi wakasa de adesede eto mpanifo anim se wonom hia mwa dodo no ano emwa ben na wonom hia ho nsem ye de ba na fe ye de aba besomo yabekọ na afi yakogina mu ewo nsem foforo ma ye ne environmental health officer ya owo sa hwi oso bensini mu ebebo nkomo bo no ede ne tuato ahunidie ho nsem ho nkomo bo ene yebebo no kase boyi emu sanso ena wo nsem foforo mu no afutu akwa mamabunu se ye tu kata asehye pro ye dwum die kankan ase de afiri omayimu no mabunu yedi mu akotene ye papa enti eno eka nsema yede eba na afi yede aba besom no ehu bi ensama wuro pi kan we hu yasin kontwei ye kenkan ni nyina ede ama wo se kase bo Facebook no like na share na fama yem yeguso eka wo se fifth flood light media excellence award 2025 enso ekoso na no ene yeguso eka wo se bombodin se wo be corner fi wakwakoto abade bi local newscaster of the year western and then western north region aye osumafo kwame owusu kwame Emmanuel no sa pepe dia obehu ne wo no ukwa obebo star 920 star 248 hash mbacho obo ne sa wo de dial ebeba se select vote ba ku bia isi di ba ko dodo sa na vote ba ko no abo wan ahye omienu na wabo mienu ahye dodo apese woto na wato afi kwamfem amount ema vote na no chese wabo code anaso momo pin no ahyem wato aba na wie nkunim di aba na afi ya bomboden so de aseda PS mpa enso etimi edi amaho mebacho eni ya wote no kase boy mu eyeme osomafo kwame owusu tikasie KOT mayetwa homresi makuma bi Liberty FM the giant of the west. Awe mind is my yense kase bono akenkan ase emfamaho yesa kase na akenkan ase edi amaho dia na iguso eka wo se ahaye Liberty adrokurum yenu na chipo enson kasa fidie so ena waso egusu ya wutie nsama wuro pi hu konwa ne yasi na fi ye kenkan edi amaho mayenkwe na yenhye kasebo no ase emfama yesa ase edi afiri sahwiyo so mensini ya emu na mpacho ma yenkwe abanka jepani ya wugina mu edema sahwiyo so mensini eyewura onwonyamfo Dominic Jesse na opani ena akasa edi nsem atudwa nsem ben ena oka ne nsem nyina ya oka ne se enei so twedi apo nyankopon ye wadom na ode adwuma ehye wo nsa sebra na beye na fa boa toto ne mama o man no kanko enko animu a enye se ye de adwuma ehye wo nsa se me na manya adwuma na mawie obi ba me nchen a sade abepe ena me de beye no yewra wo nyamfo ede adesade ato Ghana adehye nyina nim se adwuma bi beto ye nsa so se yenye se nei kwa me ye nsam twroni se nei wo so ye posini oye kuyani oye carpentani mesini ene ne wo ye bia no yenhwe na vi yenyere ye ho nya adwumaden emfa mo na vi yenhwe se ye be ma yani abere wa adwuma no a ye no ho na vi so nipa bia so ba ya kwan mu a ye ho kwan pa ye be fa so ene saafo no etime adi nsa wo so aboa ma de magina akonkan na ye ro no monyafo Dominic Jesse di sansem nyina to dwa wabra na empanifo abodwa data ede send off service sonko ede ema detective sergeant Amos Nyaba Bambila ya na odini dwuma ewa aposifo atena ye no ewo sahwiyo so mansini emu na chese enwa eno no ena ye wura ni dwuma die ya odie no
wɔde aba awieyɛ transfer aba ɔkɔ atɔyɛ mantam mu na wakɔ akɔtɔ de dwumadie so sɛ poosi ni na ɛno ɛna yɛwuro munyafo dɔm de gyasi no ɔno ɛna te aguam sɛ titirani ɛde boa toto nneɛma nyinaa ɛwɔ hɔ na dwumadie no ase ɛna ɔde afutuo ɛma sɛ yɛ nyinaa yɛ nsom na adwuma bi a yɛyɛ de aboa atɔyɛ tv mantam yɛnyere ho sɛ na ɛbɛyɛ a mpobere bi so na ye free akwa ibenya atitapa ama nipa kura kasa nipa sumesi na ekoi eya yie papa o chem se ohwe sergeant Amos nyaba bambila detective sergeant eye ne modembo ya obebo no sahwiyo so mensini mu a abo yie papa ama nema akonkan na no na nkomobom no de tudwa se mpempi ya obete yese aposifo wonom eye kata hye dwirim die kankan me kire bribery and corruption de wo boa ana o chem se eno no de ono no okasa oka na wadi tro esan se enye nipa nyina ne tesa nye aposifo so nkwa ansantwerefo ye mu binom ho sika ane ye ni die tire saa nipa ni timi so han saa sika nkwa da bi adwuma no o friends o me ne sika ma oboa onye da wo se yenko so anye de ho mbo adwuma na kata ahye pro ye dwirim die nso no yenyi emfiri akwan bunyafo dom de gesi Amos na oja ye ha akọ baby fufuro akosom as police officer oba ye mensini mu emse mfie be dumiensa nie ehwe som ne som pa wo de be som sahwi so man ya ade a di adanse ye frekompe se nhemu ya ye no ha nye obia na okosom ba bi kura wotimi ebodwa ama mafo ja no kwan ba se de ye ka no ye se adwuma pa eja wuru akwan na wo hwe som obeso ye nso na ama timenya ivi na guduro kura se oba bibisa na amafo nso akere odo akere nso no kon wo hwe gugu da mamo dwuma di aso a e ka bibi kire ye na ye wo akira ya aba ya beto Amos ne som ne som pa no ye nyina ye hwe na yensua ne nye bi na nso se daase so ye de som ba wi ne ko ba bi fufura yetimi aye de ebi mpo a bechen sei ne nso ahye wan kasa fide ne nyam enti ye da na se na ye bese sa wofro so hwe na yesu ene ye ban enti se ebi mu wo polisi dwuma mu na so mo ye sa me de menye ntum se ye polisi dwuma no na ma mo ye sa anse minim kofo bi mo a mo ye polisi fo omo nso omo kata se ne sa ne ma no omo nye bi so ya machia bi bebre be e wo ha enti emire mu se yesu enti ye na ye di dwuma emfa mo se wo ye police officer anase wo ye abanjuma ani anase de wo ye bia no but ene akoye se police for asem na ma ye di police for ye kan je besere ye nhwe na ye nsua kata se ne ade e bo man ye nyina di hu ase ye ni pretend se de ye nim no ye nim bibi wo ho no ma di wo man dwirim pa ye kata se ye nyina di hu adanse na kamya ye se de bia ne ya no akanesa but yesu ne ba na ye de na di no enkyere sa ye nyina ye nsa free ho ye hu mboni ya yankasa di ye ho isa se ye ne ma yie no ma ne di ya obia be di ye Zero Mbonyafo Dominic Jesse and outin in Caban Cratchy Penny ya ujina mu de ma de hye ya owo sahwiyo so mansini mu na dwumadi na se na oye titrani ode se me tu edwa na ne nkasa na chi enam so ema detective inspector Adai Hackman ono ene in charge at the ma sahwiyo so divisional CID ye rai wo dwumadi na se o kasa ana ode ade se de emadi nuanama posifo nyina so se ene no dwumadie bia ya wonom edi no wombomboden bia se obema esu papa ada di suban pa ya ebeda di no ene betimi aboa ma de se ekoba se bibini na wonom free kurodua ma akoto wo dwumadie so e wo bia foforo bia wonom benya titapa esan se wo hwe owura ye friend se detective sergeant Amos nyaba bambila ni dwumadie ya odi ye ya enam so ma nei okonompo no ohwe titapa de hye de ata de chetumu se papa ni modemo ya obesom ye no aboye papa na we no nya desuade emfama adehye nyina na aboa amade ma ne puntu nso atimi aba yakwan mu afutuo kakra de ma ye ho se ya ye hia wa ha ye nyina ye police fo ye nyina ye na suban bi adi ti se de Amos eda na di a na okwa asorefo atimi anya odo ne adofo nyina be hia mu wa ha de ama no mu di gya no kwan no na aboa ma ye ni nipa nkita hodie nso atimi ayeden akoso meji se nya yesua bibi afri ene de asinim yenso ye de be to ye hufo na aboa ye e wo ye adwuma ye yem se ye nya odo edema nipa ye ne omo ye adwuma omo twa ye ho ahia nyina na emre bi so na se yenso ye kwa yenso yetimi anya adofo omo ma ba beja ye kwan ye nya ye nipa ye de se mfo so de wo ho na ye mpanifo so etu ye fo e kire ye kwa ye mfa so ye nipa enkasa na efisa se nipa wo adwuma ne ye nti professionalism ne de yempanifa bi o mo kire ye ma yenso ye de boy bra ma boy adwuma ne
na ne nkasa na chi na mbom ene ya yete yi eye detective inspector Adai Hackman or in charge was a US divisional CID ya no ese posi adwuma gono nkrabata ebi eye detective inspector Adai Hackman ena hoteli nkan ne kurakura mu opani ya mpani bo dwadata na ando kwahia dai eye amamra ne amanye nyina edigya ne kwan wone kɔ ya ɔkɔ ede afri ye mansen ye mantam yi mu eye detective sergeant Amos Nyaba Bambila wone nkasa yi mu no ɔkyerɛ mu efiri bra wo hyɛ post ase ya ɛtoa so ama obedi sa hwi oso bɛnsire mu bɛsɛ mfinhyia du miɛnsa ɛna wabɛtena kurodua yi mu abɔ adwuma so paade aboa ɔfasa kwanyan so ɛda nananom mpanifo awodo ya wɔnom okurodua yi mu ɛne adehye assembly members unit committee members nyinaa sɛ wɔnom boata na chi ma ne dwumadi obedi ne wɔ mantam mfinhyia du miɛnsa no ne nyinaa no watim de aba na wiye ya ɔhaw ne amane bia ya amam na ne kurakura mu ɛna ɔde adesɛdeɛ ɛma ɔpani ya ɛnkyɛ ebia ɔno ɛna ɛba bɛsi nanam ne adwumayɛfoɔ yɛ a wɔnom wɔ police atena yɛ ɛwɔ mansinim nyinaa sɛ wɔnom ɛnkɔ so a ɛmfa ne die ne obuo ma timayimfoɔ ne adehyeɛ yɛ a yɛnti ɛna wɔnom ɛyɛ adwuma no na ɛno ɛkɔba no saa ɛbɛboa yie papaapa. Me wrote police mu 9 December 2011 and me pass it out. I received June 2012. Me pass it out. Me call secondary takrade and I call attachment or honum. 2012 election and I post here bar SFI also. Me buy and attach me to SFI. You also divisional CID as a detective or honum. My judgment free honum ma be pim ne. Me dey transfer free as. Police judgment no enye easy sir but edanya me ase. Na mbeda ayem penufo anso am was ase. In fact ahimfo assembly members committee members Pino leaders bi wɔ hɔ no ma ɔma aboa ama adwuma no akɔso yie ama me ɛwɔ ha se ɛnam ɔmo so nti no adwuma no yɛtimi aboa ayɛ kakra na mmom yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔmo a aka akyire no nso no ɔmo bɛsom yie ayɛ police adwuma no ɛwom sɛ yɛtɔ da a yɛfom mpanimfoɔ deɛ yɛtɔ da yɛtumi fom ɛyɛ civilians na yɛno ɔmo yɛ adwuma no yɛso yɛtumi yɛ adeɛ a go against the law but yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame ɛna yɛnka yɛn ho wɔnhyɛ yɛ den Nintimi adwuma pa mfama sɛ hwe man pets ade sɛ ebi kan respect ɛsɛ odi ani die edema civilians na wɔn mo yɛ adwuma no mama yɛn kasa wodi wa police woyɛ police ni nti bibia ɛnsɛ sɛ woyɛ krampo na wodi o police to community edi hunhun amanfo for respect wodi respect ɛma civilians na wɔnyɛ de firu de opɛ bia no mo so mbɛyɛ amo ebi de sɛ assembly members ne committee for ya making in fact bibia ni ebesi kuro bia so no me obia number me yan friend say o honorable say na si ukuro mu ho o no afrɛ me aban me de ne baba ja na me de ne baba ana me hwɛ ne ma siesie ne ma frɛ saa no me ye ya atma bo me ma matimi ya adwuma ya wa se nti me de foto be ma ma aka akyire na obia o ye police ni bia o pɛ transfer aba ha say won so oba won fa ni die ene kroye ni mpanimfo mo wo kuro mu ho no entena se de be ya o ma adwuma betima akɔso yi ama mo e wo ye se hwi ha se mo nti ɛno no afuto yɛ aba ehia yɛ papaapa woma yɛ nyinaa yɛnsom na yɛmboa na afi yɛmfa mbɔ ɛbra sɛ da bɛbɛtumi aboa ma yɛasetena mu no ɛnneɛma nyinaa bɛtumi akɔ yie yɛ a ɛno wei koraa deɛ ɛnyɛ apolisifoɔ nko a obi biara ne dwumadie bi a wodi no bɔ mmɔden sɛ wobɛdi ne yie na daakye bi sɛ wonni hɔ a nnipa akae wo ɛne yɛ a wote yei ɛyɛ detective sergeant Amos Nyaba Bambila ɔno na nka wodi ne dwuma ɛwɔ post CID ya no ɛwɔ sahwi yɛ so mansini mu ande no wɔde ne dwumadie nyinaa ba awieyɛ ɛhɔ no wɔde saa nsɛm nyinaa ɛto edwa yi ma yɛntoa kaseɛ no so na yɛnkɔ gyina mu ɛwɔ nsɛm foforom ne yɛ kae wo sɛ ayɛ liberty aduokunum yɛ na kyiri pɔ ɛnson kasa fidie so kaseɛ boy ɛne ɛsɛmufoɔ adawroma wagye brɛ na wasɔn so krogye ɛde ama nti wodi ane sɛ ko Facebook like hyɛ wadwenkyerɛ yɛ fa kaseɛ ho no fa guo mɛbrepam yɛbɛgye brɛ na afei yɛkenkan ne nyinaa ɛde ama wo na sɛ wo hyɛ no nso no ɛhia yie papaapa enti ɛyɛ my liberty fm ɛna wobɛnya bi na afei wo nso watumi ahwɛ na afei wanya bi akenkan ne kama paa na ɛno ɛna bɛboa ama nneɛma nyinaa so atumi akɔ yie nti yɛgu so kae wo kɔ Facebook hɔ na wo nso kɔkenkan bi na ɛmmoa ma nneɛma nyinaa ɛnso ɛntumi ɛnkɔ yie ɛmfa ma yɛn yɛtoa akaseɛbɔ no so na yɛakɔgyina mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na wɔ nsɛm foforɔ yɛ a yɛrekɔ mu yi no yɛkɔ na yɛakɔgyina mu ɛwɔ National Commission of Civic Education NCC foɔ ɔmo akakye na yɛakɔbɔ nkɔmmɔ kakra nso ɛde afiri hɔ na ɔpanin baako bi ɛde afutuo ato dwa
na nafotuo no mu na awie yi yɛpɛ sɛ yɛkɔ na afei yɛkɔtie emu nsɛm kakra nti yɛde ani ɛkyerɛm ɛwɔ Bia West District NCC office wɔ na afei yɛne panipa yɛ a ɔda no akɔbɔ nkɔmmɔ wɔ ne nsɛm yɛ a ɔde ato edwa ɛyɛ yɛwura Williams Nkroma ɛwɔ ahoma no so enti yɛnsɛ bere pii ma yɛnkɔ ahoma no so na yɛne ɔpani nkɔbɔ nkɔmmɔ ɔbasa wote me nka me mwadwo yɛgya minia mepatwɔ no te sɛ awurade adom me ho yɛ bebree yɛda ase sɛ woagye atom sɛ wo ne yɛn bɛbɔ nkɔmmɔ yɛnyɛ no nteɛ sɛ wode afotuo ama mmabunu ɛfa no sɛ kwan pa a yɛn nso yɛbɛtumi aboa atu katasehyɛ porɔ yɛ dwirimdie ne kankan asɛmpa kyɛ ɔyɛ sɛ me mu nkyerɛ mu ne sɛn minia mɛda wase pii na makyia watiefoɔ na neɛ mu sɛ the National Commission for Civic Education a ɛyɛ NCCE ɛna dwumakuo a yɛ from GIZ asɔ yɛ ase ne sɛ corruption anaasɛ porɔyɛ ɛyɛ adeɛ bi a sɛ bio ɛdi ɔman no nya nti ɛwɔ sɛ NCC foɔ yɛ dawuro a yɛbɔ no yɛmmɔ dawuro na yɛmfa ntu nase kakrakrakrakra nti ne sɛ nti no ɛyɛ youth engagement a yɛfɛ various stakeholders ebi yɛ artisans ebi nso yɛ assembly members ɛne apprentice foɔ bebree ɛna other CSOs nyinaa yɛn nyinaa ahyia yɛ na botaa a yɛde si so sɛ strengthen the rule of law and the fight against corruption. Nti ehu sɛ mmabunu no sɛ yɛnya adwensakyera na sɛ yɛyɛ nneɛma pɛpɛpɛ a ebitumi ato corruption ase. Nti ehu sɛ corruption ɛyɛ adeɛ a sɛbi yɛwɔ sɛ yɛ nyinaa ɛyɛ tan na yɛnyɛ bi. But the people ni yɛka corruption a dodo no afa ne sɛ ɛyɛ aban mu mpanyinfoɔ anaasɛ nkurɔfoɔ bi a wɔwɔ post kɛseɛ a wɔtwe baabi wɔn ɛna wɔbɛtumi ayɛ corruption. Na corruption ɛne sɛ adeɛ a wɔsɛ wɔyɛ na ɛtumi ɛboa mmaa nyinaa no na akɔkɔdi ɔbaakofoɔ ɛbɔtɔ mu na ɔde ayɛ ne ho yie. Ɛnti no ɛho bɛhia sɛ yɛn yɛbɛhu no sɛ ɛyɛ adeɛ yɛnyɛ na ebia no yɛbɛma ɔman no nkanko ne nkuntu ɛdi yɛn nim kan. Ɛsan sɛ yɛyɛ corruption a na sɛ yɛyɛ katasohyɛ a yankasa ne gu ehu anim ase ɔman ne mpuntuo ɛka akyire ɛna ɛba no saa so a nokoredie ni hɔ na ɛde ɔtan bebree so ɛba sɛ bia nipa yɛ sɛ ɔmɛdi dwumadi na ɔbaa yɛn na dwumadi no a ɔbɛyɛ no ne sɛ bio na dodo no akɔka nafa ɔnkɔsi school dan na school dan yi ɛbɛbi akyire no na sika no ɛfa akɔdi nibotom adwuma no ɔbɛyɛ bɛwie no na akakɔ bibia ɛwɔ hɔ yɛwura yɛbrɛ no nti ma mmisa sɛ dwumadie ɛdeɛ nti ɛna na mobotaeɛ no ɛwɔ mmabunu so paa agya ne mɛka ne sɛ mmabunu no ɛna ɛyɛ ɔman no daakye nti saa mmerɛ yɛfa mpanyinfoɔ no a dodoɔ no akɔa na ɛkɔ ɛna mmabunu no sesei no hu sɛ adwene a sɛ bio mmabunu no ɛda yɛ ɛtim sesei no dodoɔ no ara no ɛyɛ ɛna dodoɔ no so wɔ hɔ a ɛnyɛ nti yɛfa sɛ sei na ɛkɔ so ɛwɔ mpanyinfoɔ no afa nti yɛn bɛstarte fi the young adults say yɛbɛboa young adults no na wɔn change ɔmo mindset that's why yɛwɔ civic education ebi wokɔ yɛ schools no mu a yɛwɔ civic education class a yɛatagɛte nkwadaa nketewa na yɛkyerɛkyerɛ wɔn ɛkwan bɛfa so a wɔmɛtumi ayɛ ɔman mapa nti sɛ corruption yi ɛyɛ adeɛ ɛha adwene paa nti sɛ mmabunu ɛsan yɛ adwene a yɛdaakye no ɛbɛyɛ very bright a corruption bi ɛni hɔ nti na GIZ foɔ ɛna European Union ɛboa yɛn ɛma yɛdi saa dwumadie yi. Yɛwura mede wo si na ne korakora mu yɛnhwɛ firi saa bere yɛ kɔ yi ne dwumadie yi a moadi awie yi no ɛdeɛ bɛn bio na mohwɛ na mode adi so ɛdeɛ na moyɛ bio ɛde aboa ma yɛtumi ahu sɛ katasehyɛ porɔ yɛdwirim deɛ yɛatu aseɛ. Yo agya meda ase ne ɛwɔ hɔ biom ne nneɛma ne wɔyɛ sɛsi yi no sɛsɛ ne yɛgu so a education bi a ne yɛ sɛsi a ɛkyerɛ sɛ corruption ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ nti ɔsɛ nyinaa no yɛgyae ɛna ebiem so no nkurɔfokuo a ɛto nsa frɛ mu nyinaa so agye tum sɛ ɔmo creative platforms ama yɛn ɔmo yɛ nkuo a motumi hyiahyia akuokuo tɛm bi a ɔmo kɔ meetings bi no ɔmɛma yɛaba ne abɛkasa media houses ɛba yɛ so promise yɛ ɔmɛma yɛ kwan ma yɛne ɔmo aka corruption ho asɛm no mɛ sɛ ɛba nyinaa so ɛka sɛ
omumni omumma nyina bekasa ne yetime bi hye kuruma na nanom eba ya so ka say omebo dawuro aka che omkrofo na ebibia ombi hia bia no ombefen yes yebisi hia oma omeba de nyina ya dwe oman no ho sebe ya kata se ne proye yebetimi akon etia no yewura ya so ndwenka wo medase anwumri yo mesome da sepa jo opani ya yene ne kobo nkombo yi oyo opani ya se wodi wani kirem obia West District a wono ene da NCC adwumakwa ya wono hwe echeche oman bapa asede wo yema yimu no ono ene da no ya ototo ne manyina ya yene no akobo nkombo eyo owura ye friend say Williams Nkroma ene yene ne kobo nkombo na afi wonso wanya bi atie na wahu ensama wodo ya ekoso ene chichimu awodo ya nam so ema ode sanse nyina etu dwa no eno bi ena wanya atie amane manyina ekoso ye kwa ahoma no so bi na yakobo nkombo na enkomobo ya ye kwa akobo ye kwa na ye ne opani ya ye fe ne se Francis Osrade ha ono ene pani ya oda environmental health ano ewo sehwiyo so mensini mu ye nkobo nkombo emra ye awurade asodwe ga enka onsu bibia aboko de nyame adom yeguso je de awurade ase ya bra no kopa na eso nyina tie bebo nkomo ma ya hwe o environmental health tiawa modwuma pa ne sen environmental health ye dwuma de dɔɔso pa se ne awakase wo mre no akwatia wo ni ntino mebo ba ko anase mienu eso environmental health ye dwuma ba ko ne se ye bema education senia ebe ya timamufuo ebe sisi babia omotie na enkofa yare ma se meka se mebo no tofa na sa na meka no se ebia utifie ubenya ajanan bia ewufie se ebia utifie obola obeye wo de beko babi pa wo de beko koto bola na gu a wonko toto bola no ngu amanfo mfichiri anase gatemu ema ne nkofa ensuiri emfama nti adwuma ne de bebri na umbre ni tino we na meka atre wo jo era ma mi sa we babia o kan yes ba ne se babia border ho sansam ne ne keka o mira sa hwi so mansinim wo de wani ade akire kakra mya ya hodo ayegu bola e wo sa hwi so mansinim ne mya ya hodo bi na san na wo hu se ne tibiate no kware ye wo sa hwi so hanom no ye wo babi bebri a ye yesi honom a ye gu bola wo honom na saa babi a ye yesi honom ye de bola tontura ekosi honom a ye frɛ sɛ skip containers amanfo gu bola no edigum na ye ma na yama zoom lion car no aba befa no akwa kotu agu wo bola so na ne ho ne sɛ etomre bi a amanfo bi wo ho omokwa so omukwa se omukogu bola instead se omubegu bola edi agu bola tuntura no mu eye kuna container no mu no na wo de asuma akoda be ona wato bola no edi ato enchen nti eba na sa na ya na ama honom no honom ehun didie no na atosin kakra but however eyama omutu bola no gum na se yema ka ekoyi ene yesan wo babi nso a ye from say community approved dumping site eye baby a ebi ho no bola container ensi wonom but yaje atumu se amanfo etimi kogu bola wo honom na brano no ya na ya de ayi afidie akwa pushi na ya spread na ya compact wo honom nti na uba se fi yo so krodo emu a kwan we so na yefa de manage solid waste solid waste yewra me pesa mi hu ohwe baabi te se ne wo kan ye se baabi wo ho a containers ne bi nsi ho na mama approval se wonom tu rangu me ba to wo de wani adi akire kakra se wo hwe baabi te se otra na camps school mu ho na okwa ase ho kakra na camps minim se wani adi akire baabi ye guru a wase ho no asamai ho no aha yewra ohwe ehwo no ne tebia no asa na esitie no na mo be na matu afa ho asamai ho no won se brano no ye ko ekopushi level ho no menkai atiefo yaw honorable assembly member wa free mu no honorable Richard menino empo edi huduma ye kopushi ye level wo ho no na ho no so no udi container besi a ebe yeden esa ne se gata wo ho no mu a obefa gata no so asa na wako
container no nti eba sa na car no ntimi enye sa adwuma no nti ho no a omugu bola na say room bebu mbre bi a yekọ pushi ni a level na ya compact so asama ho no jo na amanfo so kwa a na won say nipa da sani ye control den instead say amanfo de be ko ekire ba bi a ya pushi akwakodu no onye sa ohwa ahwa na so bi ama na waje agu kwan mu ho a ntiti mamufo so no yesu ban bi so no na eka ho na bola damping site so na ho no atosin kakra no yara am say nansan mu de wani adi akiri akohwe ne tebiam sesi yi nansan de be say 3 months ni de am say menyanko ho no but me office so no call rounds nti me update e free me offices no ho yara ne animwani mu ya na mo atu na mo ahwe sam nya ye na ma se de be beboa ma huni die sansan nansan ye kasa 3D ya de mosquito nso atwe ne ti papa ama malaria ba se de be beboa ma yetimi atu sa ya de yase mate ne kura ye de wusi afutuo be na wo matemamfo yo afutuo a me de be matemamfo se Ghana be yi a ejina me ne wo eso se bi owunim se container esi wono pa na wo be kwa koto bola e de agu nchen de emwa ye nyina because yare na ba enye nipa ba ko na yare no e ba be bono nti ya timamufo ba bia ya prove se ya mfa bola nto no ye hwe ye se de bola e be kwa koto wono na omo so a ya omo de bola esuma omo ma omo ndi 10 years ekono ya omo nya sa de no na obi so ho a onim se nipa yi mu ni se bi onitimu eka na adwi mu ye papa na se bi obodam ni na wo de bola ma so nkonkutugu oyi fa no ode be akoto amanfo fitri nti ye nyina ye ya fa mu die a migiri se perpere ye ebeba jo ye rorade asundwe ka wanwumri enka won so brother opani ya ye na kwa bon komboyi ono na obasa wi so mansiri mu a oda municipal environmental health office no ano ya ye no ekobo enkomo owura Francis Osorade na ye no ebo nkomo ya wode nanu disem ene ncheche soronko e de amaye se ne be beboa amaye nyina yetimi aboa ma hunidie wonsem agina ne nan so na assembly member ya wogina mu de ma adehye ya wonombo one sample ene ne mpatam yunmunyamfo Abubakar na yero nmunyamfo na akasa de adese de pa eto mansini assembly me kira kontombra mansini no anim se animonimu ya no emwa ya ne manfo ehia miaye bi wa wonom hia school na ya mofra betenam eno achi miaye bi wo a akwan no atete apansan akoye bibie wo ho mpanifo meboa ensuo ene ne keka ho so de ya de ehia won yie papa enti animonimu ya no wode adese de eto banka jepani ya owo sedwa kontomra mansin ye road munyafo Joseph Apia anim se animonimu ya no anamonto ya obetumi atu ede aboa ama adehye asetram atimi awie peye no ontu sa na moyi sene be ya niam nyina ebetumi akoyi na mama yentie wabra na yewrai ene liberty kase bongomo network de twetweri me wa network wo ho atakuro me wa network one sample me wa network akanya me de so ne bokọ kore ho de network ho din wo ho pa ma me yetimi nye call we ya zo ko furu reporting tv asra ya call timi srempanifo so omomoa me na one sample akanya me de so ene bokọ kore so ma me nya network wo ho no na fe nsuo so ho din ma me pa nsuo kwa ya atwa ma me ye pipe no ye ba ko pe no se dum light pa pipe ni nya adwuma biem enti ka be srempanifo so ko metu boho ni bi nka ho ma me na ka menya boho ni bi ka ho a na ka omudum na kafe de buri kafe ni bi nya ba ko ka ho ho no mo a ka be boa me nya me rusu nya ba ko se nya me rusu be bosu mi mienu ni ye nsu ase a se ye nya nsu enum se nsu etene ene na ma yare kra tie si kronum ho no mo a ye hu de ye ho no to be say how ka se ho pa ho ba me no na nya me rusu ye JHS wo ho nkra ni twa kwansiri be num ansa na makọ one sample kwansiri num ansa na makọ yi obato school so ho nom ye de ne kopem classes tini sra ban ne this assembly perifero on say omomu am education director omomu ano ma JHS ni bi mra nyame de so ma me na me nkora so ntimi nya adesua papa wo ho nom no mo ensaminti ye ne onmonyamfo Joseph Apia ebo nkom aban ka jepani ya owo sahwi akontomra mansin bisano anamontuo ya otu afa ho but me share amount for boss there api we nko a ya plan say be tu nko mako e wo mi aye edu ani akire a eye
one sample crowd and the 9 year mama engineer call Mako repair one sample, a crum, Yakore, Santi Crum, Yakari repairing new ones I able to know. Yabon Pie say between I said I make an Emiani Bibrio in Stuno Yang Casa Mino Casa, ASANTE mine, a year ASANTE Crum, Namo Crum, Busikrum, Asensu, Ungu, Obin Crum, Prutu, Alcabra, areas in a fee, Yabako Kutu. And apart from the Yako Tuesdays, Glody being unit is there, a Kalkrum, Kojo Crum. Omono here more water town system to know Unkodum Bistima Mana Isansi a day workroom. So I know the proposal acquire bonfire but on the issue of the coup dying, I female Casas is here. Project young 3 units classroom, your Coca Cusino. Van me will protest as well. Ye procure in chance to Makoma about 50 packets. Naya tore a yes meant about 1,000 pieces. Now, Chronicle or higher, Kosha, yourself up. Van Yamia, you should cry. When for Joseph appear, some no one, so a brother and we are doing see, Openia or no, and a daman assembly, ya wa quantumra, Mansinumu, and Alten and Kayurun, when for Joseph appear. Ana ode ehun enwani ana montoya O2 edit by en kasia na sia se de kwa ma brand your friends ADB ono ene boa ye de enko Facebook ema wunya bi ehwe ye eno achi ye de asede ma kasia dem aboafo nyina bi din de kwa me owusu tikesie KOT mmammoniti a ogibe nyaado